Right mama. Manje bana bathi. Njengoba ubona ujaha nhle ngathi kahlale phansi. Ngiyagetsela ukuthi manje. Hayi, Ngiyabelebele lokho mangala ukuthi umuntu wafika yena wahlala phansi. ekhanya ngani uyahlonipha. Ujaha lwana owalokhu zawajamba uthango lo. Okamanga. Lothi lo wayengena kusuku lapha endlini. Hayi kayahle. Imboni njengoba ngabe yaluyise ifamily yonke sihlelile bathi bafuna ukuzovela. So kodwa iproblem umankaka bonakala. Uthi kamthole phone. Uthi kamthole efonini? Hayi uqinisile. Ungaphi? Hayi umankaka uhambile. Ngicabanga ukuthi ukuye. Ngicabanga ukuthi lo mbani? Lo, hayi lo ngumngane wakhe nje. So la uyayazi indaba kaMankaka. Nguyobe wafika wasitshela. Ngoba bese worried mfana. Hayi nguyobe wafika. Bulala ngathi hayi. Njengoba wena usithi ufuna ukumthatha. Nganti wamuntu lo babakho sayenza ubuntu. Sabuya sakhuluma labantu lo Mandevana ngapha. Ngiyakhumbula. So ujaha mama uyifisa ukuzovisa. Imali banjengisile abantu benkomo. Imali soyibisikhona? Abebele ngisele. Umankaka kodwa sesiphoqile ngasonke abantu. Kade ngakhupha kuphela imali kule ndaba yini. Angizammelela kuyo. Hayi mama isinto asivuma ukwazi sengisecabangile. Yabona. Uhambe nini umankaka? Ngithola ukusitshela. Ngithola ukukhuluma. Sorry nali kuzwa ngayo umankaka. Sizwa ngaye nje besitshela. Sesidinga phela lathi asiboni umuntu. Sesesifikela sidinge inungani wakhe. Suzwile ke jaha. So hayi. Izwana ke khululeka siza kuthola phansi. Sincedise inkulumo labantu. Hayi kulungile. Wenze kuhle ke mahlalela. Alamboni into yakhona nxa sokunje la ndaba selokhu licabanga sokuthi kade sokuthi. Mina vele bengicabangela ukuthi kusho ukuthi ubaleke wayabeka ngicabanga ukuthi ukhona ngapha. Mina njengoba ngatsho kwaphana mina ngabona ukuthi indaba lezi zifuna ukuthi mina ngingenelele. Ngime phakathi kwaso kuze kucace. Anduyiluyile manje. Kodwa ngiyabona khonapho ngicabanga inhlambela lindedisa ngazi. Anduyiluyile sho. Kodwa umankasa siyabe sizalinda nxa sebuye. Engabuyi. Lento sizazisa kunjani. Kodwa la ndaba lifundi libe lisizwe khona ngalo ukuthi unjani esesimene sinjani. Kazithwalanga yini uhamba njani ngathi siwe lolwazi. Kuyasincedisa Kakhulu Sizathatha sinike address yalabo bantu bomnikile umngane. angazi. Uyabazi bona abantu abafikela kibo. Nqabe ngabangani. Sizasisiza. Ngoba lapha phela umuntu ezolobola. Umuntu ezolobola. Mina ngathi walitshela ukuthi ufarana le mali. Mina kodwa ngasithi nguwe phela ngangatsho ukuthi hayi. vele ngaswelela wena. Kambe mina ngayenza ukuthi Ijaha lo lokulunga siwa le nhlonipho. ulungile umfana ngalitshela umfarana ulungile mama. Ngicela namanzi okunatha. Hayi siyabonga. Hayi ufuna amanzi okunatha. Hayi sizathu ukuchayela khona ngale ke lapha Lizwe ukuthi uhamba njani. Ukuyakhululana. Abantu siwasikhothisa imali. kodwa umntwana lo Uyahamba ngeHonda Fit manje. Wasikhothisa imali kambe. Uyahamba ngeHonda Fit ngiyakutshela nazi. vele besisiye ekhaya sesiyavuselela umuzi. Kayi-1 hayi zathi ukumfonela. Kodwa uyazi idlozi lokuyanga. Hayi, Umankaka. hayi sizamfonela. Usikhuthisile kambe esikhuphisiwe ije emlonyeni. Hayi sizofona. Mina vele ngathi ngikusanike zinami. Hayi.